Sadar Hills Chiefs Association Sahilka Togo Nanuin 20 August ni Simsom ni Khun S Molnom Bangkho Galitul Zia Galjam Hin Khomang za umta kuki zo hausa ho thalon le mai cham simpi na kingun anumin ahi hichi kingun chun Sahilka advisor ho zawnan Sadar Hills gamkai sunga kiloi khomna za chumchum namlam kai ho nute kiloi khomna hon jong pan analawin ahi Kuki in P Sadar Hills, Kotu, Thado in P, Tribe Leader ho, Nute Kiloi Khomna Lamkai ho, KSO, TSA Lamkai ho, Galjam House ho le Sahilka Advisor hon Haulimna Anane Uvin ahi. Sahilka President Haukholin Kipgenin Lim Nathu Asay Tolhanin, Sahilka Vice President Lunthang Hau Kipmin Kin Kibolo na Asayzin, Kinthim Puapang Reverend Lunkholal Kipgenin Tilkho na le, Pathin hinga Galjam House ho din tauna ananezin ahi. Galjam in khomang kuki zo house ho chu Sahilka in bongchal lin ta khanin ankung asimpi uvin aki khom chengto aso khompi vin tilkho na ananezun ahi. Kingun kichaizin Sahilka Vice President Lunthang Hau Kipmin Thuso mi ho masanga Kinthodol japi he theidin chomchan hilchin na ananezin ahi. That thum Thanga kumsang ni le som ni le thum mele gala kuki jo cha te khu kapu bidisinga som ko langwel khal han mun hin tuni chan ge hin ha chan gan thei tu hau sau pa tam ta min ye chun sade chip season sahi ka en gel khom na kin yin tuni det som ni hin Sadar Hills Kampu Pidisik sunga melhi gala kuna khu ki hal ha ho sojo si ku khom na kinijin pathiringa wangthun pina revel nulal kibgenin amangin hicha lamun nale lumun na thu tamta sei khom na kini hicha hin Kampu Pidisik sunga CSO kuki inpi Kotu Thado inpi KSO Tribe Present ho siting le TSA era lamkai ho jo si Sahilka advisor ho adesana kita banga ho sa upa tamta in amma ho hel hamun le lumun na akise pin hichini khu hin Sadar Hills Chief Association in ne kham tu khom na kinijin bonglin ta khat gi thatnen ren pun pathiringa thando na le lumun na le Abana khole weng lu thegin ring le abana khole weng kho asana ne thedi win pathi hinga tawpina ani hin he